MOPS Creators Podcast, Unfiltered Conversations with local talent. We dive into the stories behind the art. Ngithatha ke nasi isikhathi naleli thuba ngibingelele kuphina kuphila kufina la khona ke naleli phimbo lakhe ke baba AA. Khumbule phela ukuthi sekuyo ke MOPS Creators Podcast lapha unami ngendlela yakhona baba AA. Samba nalo njengoba namhla ngithembisile ukuthi ngoba ngibamba lona lijale kunguye ke Ben Lemonade sizoba sikhuluma naye nje madude abe asichazela nje ukuthi ngabe ungubani Ben Lemonade butwami bingelela ke bathanzi banawo ke i-podcast laba sibambe khona laba silalele khona elangeni lanamuhla but ngiyabingelela kakhulu igama lami ngimbeni Mdluli. Ben Mdluli naleli gama Ben Lemonade lifike njani usebenzise iphi ke i-creativity ukuthi ubuyeke nali ligama thina phela ngicabanga ukuthi mawukhuluma nje uthi lemonade ngicabanga ukuthi nje uthanza ama lemon noma nje khona lokhona ungasichazela nje ukuthi ngibani Ben Lemonade. Ben Lemonade kusho ukuthi ligama lelichamuke as a nickname but lona lichaza into lemnanzi kakhulu. Lemane lemnanzi. Kanti ke umbuto lo landzelako bhodwami kunanayo ingoma leshisa etikhotha ithi intwentwe ngabe uyibhale ukisiphi isimo ke nayo ingoma lethi intwentwe futhi usebenzele nabo bani la. Ingoma yantwentwe kusho ukuthi kahle kahle iqhamuka from elokishini la ngisuka khona eNgodini. Ingoma yaselokishini ukuthi mhlambe besijabulile besikhuluma indzaba ukuthi if someone acela something ungafuni and then uthi intwentwe it's a simple ukusho ukuthi awufuni. Kanti ke sikuyo ke i-MOPS Creators Podcast unaye ke baba AA. Kanti ke mawufuna ukuxhumana nathi ke e-studio kumalula gijima ke ngiyanayo inombolo lengi 0698831665. Kanti ke ngale ku email yethu usibamba ku ci4thepro@studios@gmail.com lapho ke lo sibamba khona kuze ukhone ukuxhumana ke nathi ngendlela yakhona. Ngabe Ben Lemonade ubuya kiphi ke indzawo iningizimu Afrika ingaka? Ben Lemonade usuka eNgodini eKabhokweni ukhulele khona. Usasho nje ukuthi ukhulele eKabhokweni isupport involve njani ke phakathi ekhaya nasemphakathini la uhlala khona ngabe bayakusupporta ngendlela yakhona? I-appreciation yayo isupport ikhulu kakhulu emphakathini nebantu lengiphila nabo nasekhaya bangimsupporta kakhulu intwentwe. Bamsupporta into i-supporting lenye nje izinto lesiyidingako sikhuthatha njalo ke kuyithi bantu banali libala ukuthi asikhuthatheni sikhuthade futhi abantwana bethu sikhuthale nje ukuthi sikhuthade abantwana bethu. Kanti ke butwami lo mnyumbuto nje lo landzelako ngabe kukhona ke ama projects lo busy ngawo kulesikhathi samanje yini futhi lesingakulinzela kakhulukati thina ngale kuyo ke i-MOPS Creators Podcast butwami? Lengi busy ngayo i-project ngiyo ile yayo music ngisese busy ngayo album. After that ke ngicabanga ukuthi kukhona lokunye lengitochubeka ngako kwe project ye music. Kunjalo butwami ngicabanga ukuthi nje info lenhle kakhulu le ukuthi ukhona ke ukuthi usebenzisane nalabanye abantu. Sesitovala ke i-interview yethu la kuyo ke i-MOPS podcast butwami lo mnyonjo mbuto lengakuniketa wona la noma nje sengisho ukuthi sesivala ke interview yethu ngwaphi ema social media platforms laba ngakuthola khona lo lalele manje uyasho ukuthi cha ngifuna kusebenzisana nalo ke elijale kunguye ke Ben Lemonade bakuthola njani social media platforms netinombolo? Ku social media ngikhona lapha ku TikTok bangachecka Ben Ntwentwe Ntwentwe and then ku Facebook Ntwentwe ku YouTube Ntwentwe ku Instagram Ntwentwe. Tinamba tami lengitholakala kuto is 0822 127154 0822 127154. Ngilo ke lijale kungeke Ben Lemonade Ntwentwe ngilenye ke ingoma ele hamba phambili injalo nje ishisa tikhotha butwami thina nje si-MOPS Creators Podcast sikufisela nje lokuhle siyathemba ukuthi utawuchubeka wende lokuhle emphakathini uchubeke ngawo ke umculo utawenda njalo futhi uthi usinikede uma nje so produceile noma so khiphile la
thina stabethe siyachubeka siyakupromota ngendlela yakhona sekufisela lokuhle shangathi ngolongolo angakwendela lokuhle nemusa botwami. Ngibonga kakhulu mnakethu. Ya vekunguye ke Ben Lemonade kanike siyo ke MOPS Creators uhleli naye ke babwa AA kanike nansi mafuna ukuchumana nathi khona la studio sibamba ngendlela yakhona 0698831 inombolo ngiyiphinze 0698831 kanike ngale ku email kumalula usibamba nje ngaye ci4thepro@studios@gmail.com lapho ke lo sibamba ngakhona mina ngingibamba AA ngisayina out ngithemba ukuthi sitawubonana futhi ngaso sikhathi lesilandzelako khona la kuyo ke MOPS Creators ashengisho njalo ngithi bye bye. The MOPS Creators Podcast, Unfiltered Conversations with Local Talent. We dive into the stories behind the